hello friend. Pininali to mafan la so video long nang kithan ponji la bangke CM Kisan scheme aputhak snang than pachini ponikpo la pen PM Kisan aputhak la bangke kadu kawis tami chini iglo la pen PM Kisan ali bang pena an abang fu abang fitum stame long don iglo la se non puthot la so video long nali to phana kithan ponji la bangke CM Kisan aputhak snang li to phana than pachini ponikpo kladak la pen detail salam la bangke kai ke son nang litum la so YouTube channel long si thek pon long ikpo nalitum jong si kar BTH 2.0 YouTube channel na anta subscribe prelang polte prabjen penalitum subscribing on la pen videos tame nalitum share polygon tane non pathiek pen CM Kisan na so scheme aputhakle lang polonang la pen chethan polonang tangde puthot chethan polonang CM Kisan aputhak PM Kisan la pen CM Kisan la bangka prek la CM Kisan la banon head dak ke launch pondo la se koso district mate koso state long se ke launch pon mala so puthang dili nali tum panan than pachini ponikpo kicheng sinali tum la so CM Kisan aputha nali tum dak kachini nangji la bangke kenang sotlo CM Kisan ko an si kilong jima la so puthak stameni li non nali tum panan piklang ponikpo non la CM Kisan la bangke nali tum dak thek longji 4000 nali tum long ponikpo la pen PM Kisan pen stame 6000 total nali tum nikaning sialong 10000 atangka la bangke nali tum long ponikpo CM Kisan la bang non het sidak ke launch pon eklang la so a website la pen la so schemes tame nali tum dak thek pon long ekpo the eligible small and marginal farmers from rural areas shall receive 4000 lapen two cropping season under CM Kisan lapen CM Kisan along pen 4000 long pon ekpo lapen PM Kisan along 6000 nalitum long pon ekpo total lada nalitum per year nalitum 10000 atangka lapangke long pon ekpo kicheng sinalitum dak kechini nangji la bang kenang sot guidelines for registration CM Kisan eligibility criteria la bang kenalitum lang ponigon small pen marginal farmers of rural area tumsi jogdun long chorpo pen landless agriculture household mate rural landless laborers who are depending on agriculture as their main activity mate kheti viti pen ke claim son read ka chutti ki sai ka chutti ki pen claim choda tumsi la swali bank long don ikpo pen for the board of the component application must permanent resident domicile la son da ke topon odisha then the fund will directly transfer to Aadhaar saving bank accounts of the beneficiary lapen fund la bank nani tum direct transfer po nani tum la Aadhaar card pen killing a bank account along dak se direct na thapik po sarkari hin pen la son tar dak exclusion criteria tami dak eson soni ki pi pondo la bang nani tum lang pondingo lapen what is CM Kisan la bang nani tum ka chinang ji kirang so CM Kisan farmer welfare scheme the state implement under state planning founding the objective the scheme is the agriculture responsibility reduce poverty in the state the scheme the present close cover all small and marginal farmers loan will the some dak la farmer la PM Kisan kilongwer atum ta fly dun to melo la pen PM Kisan lo amen avipin tum stamela so scheme banke fly dun ek melo la pen ka fly ji fan mate registration ji fan ali tum jongsi registration ji prote nalitum dak thek polo exi the soling la so video description along long pon exi la pe nalitum dak thek long po farmer registration for PM Kisan and CM Kisan nalitum dak CM Kisan long don lo pulte nalitum PM Kisan the long don ikpo PM Kisan long lo pulte nalitum CM Kisan stame nalitum long don ikpo la pen registration ya fan dak register now podim long ber na po register now at long bear pon ek pen afida form bang dak chingpu pon ek pon alitum dak thek longji farmer registration introduction for new farmer registration eKYC Aadhaar basis lo ration card donang po lapen bank account linking land registration nang po unique mobile number ID job card lapen farmer categories lason dak to po nalitum lai purita ikhalete da declaration la box lo nalitum bear ek nang po dak thek ponongji lapen proceed long bear pon ek pen da Aadhaar banganari tum Aadhaar number dak bear na po lapen captcha bear na po lapen get OTP long bear lo pulote OTP ba ma ek OTP fill up po puthot dak login me po lapen nili non la kai fly process ba na piklang pon pe lapen actually la banke odisha state long si ke launch ponchola la banke dak Assam long bangkalila si
la so scheme la ta assam long stame wang da prang pos stame non la bang ke chenga ko la bang ke nani tum thek pon long ekpo la bang ke da odisha state faran chotla la se la son non ko la ke odisha long si ke apply bang cheng pon bom la son thak thak dak penang an all india long stame la so scheme bang da loans da prang pos cm kishan la bang ke cm kishan la pen pm kishan ta isi verlas stame nali tum atangka bang ong chat po pm kishan long kadu ka ve pen ning kan isi long 6000 la pen cm kishan long 4000 pol nali tum 10000 atangka bang ke long don ekpo jese ka apply process la bang ke nili non apiklang ik pon ik edet po la pen thema la bang ke no nili tum state kali da por la ke odisha state long si non la cm kishan la so scheme la bang ke odak si sulig wailo la pen assam long stame der welo nang lu da prang pola si la son update la pen la son video na litum kilang long ver se fan so youtube channel la bang ke na litum subscribe gra bi ko video le lang lista morne sinalitum important son update do time ne la sinalitum daily video le lang lista me subscribe igra bi ko la pen la son lo la dakta apply ke lo same process lo na litum pm kisan jong se apply lo tang te la cm kisan ta long ikpo la pen cm kisan le apply lo te pm kisan ta long don ikpo as nona ko bang ke da assam long bang ke nang le la tong sunang le lo te nili nam piklang pon ikpo as pini la short information na litum pan ke 1p bang la anchor lo la sido methang me kadu kave karbitis 2.0 youtube channel ong kilangara do anfans tame nilhen pen kardom to change